noma thini ngisevenile ufole kumile ngifuna ungena la akunamuntu next usebenza la uhlala la kumtshele baba ukuthi ngubani wekhosini nango bamchazela umtshele phela lapho ukhosi afunda bezisukela uzela kunjani mhlambe mchashi yebo hallo kunjani ela sesi wakhamba nje sikhuluma sesi sesi ela Asisedrobheni la. mara sithuda bathi mchashi angazi ke lo mkhathi onzima Sangena entandeni ngisho ngisese anifuna umasipala asivala athi 8 metro. ene bangapha bakhona abantu ngapha bakhona abantu ngapha Ukhona mama. Take photo gitu. Bese uyaphuma udonga ukuthi ala kwenza nje because alina ala wethu. Alright. Yeah. Because ala wethu le photo. And I don't want to sala le photo. I know that so. guys asithuda baba bafuna ukuthi abavulele ngekani abantu bakhona nginaba so angazi ukuthi beze ngani abantu laba bangasitshela ukuthi mhlambe beze ngani ngoba bake beza abantu laba nalasti basiharasa basenzani basilandelela bobhudi laba so ngazi ukuthi bona baphethe umthetho muphi othi beze bazokharasa abantu bona abantu laba so ke basitshele ukuthi bona ke besibeze ukuthi basiharasa Saphila kunjani? Kusatshelwa kusetshenziswa ngokustawula Okay. yeah sikhelepa ngani Igama lami ngifile. Yeah, namhlanje besize ebukhosini. Sicabanga ukuthi bambizile umama. Okay, bana ebukhosini. Sikhamba nababa napha ebukhosini. yeah bona bethu Yeah. So basifonela kubo mama ngathi no ngoba indaba lesese court. Akhe siyilinda lile sibona ukuthi court isiphetho esithatha yes kumama ke saza angisho sibhalele ngumama silalele ihlangothi lika mama lo sibhalele wasitshela ukuthi no man abo mama bakhona simakhabo so ifamily matter so njengoba labo mama basibhalele ukuthi no man izani kini uzoswisa kini laleleni ukuthi umama lo ohlele ekhaya uhleli ngalini ngoba umama lase ekhaya nasize ekhaya safuna ukwenza zonke izinto zesintu uhleli lapha uthulojole uhlala ekhaya not kwakhe well seza sakhuluma nomama sachuda yonke into senzela ubufakazi I'm surprised nje nakakhuluma nge-harassment it's fine wa consent ukuthi nenze konke uwavuma no unfortunately ukhumbula ukuthi bayekele malini before ukhuluma nangabe mhlambe umuntu uyakuchuda ngaphandle kwe-permission yakhe you've got the right ukuthi ukhambe kune-Popia Act echo ukuthi you can lay any charges against whatever a court thina we were waiting for her to save us that is why sekade siyenziwe yonke lento leyo so we waited but umbuzami akaphendule kuhle producer angisho mina ngithi angisho mina iphoyisa niyangishoda anytime because ngi-property estate nangiso nangenza umsebenzi wami nginelungelo longishuda whether ngenza mara a-private citizen kumele nithole i-consent kuye and then i-consent leyo angisho kumele ningibonise ukuthi okay nayi i-consent from esamsayinisa yona uma samu videorizer yeah mara bengiba ukuthi nginikeze ithuba ngicela yeah so uyazi ukuthi umuntu nakakuchuda nawuthi ngiba ukuthi ngiyangitshuda then you backstep you understand which means then ke immediately ukuchubeka umuntu akhuluma kuhlanga camera emcaleni
utsho ukuthi already ukunikeza i-permission ukuthi uqhubeke. Not necessarily. No, it's fine. It's fine. It's fine. It's fine. Jam. Not necessarily. No, it's fine. So sikwenzile konke lokho esileko. Yes. Number one, we've got this one side of the story under COVID. Ngisho sithi mama bachaza script to screen. Then ke safika. Umama kokuthoma. Makathi zengiba ukuthi ngingangithuthi. Ingenzi konke enokwenza. Yeah. Thina siyaqhubeka sithatha iside le story siwa. Yes. You understand? Yes. So ukuthi umama naka responda ukuthi ufuna ukuziphendulela. Ubantu kusasa ukuthi abantu bangamcala ngendlela bamcala ngayo. Wasikhombisa bokufakaza ukuthi no yena uhleli ngapha. Gali wasikhiphela yonke into. Well, unfortunately nasi la khuluma ngokuthi indaba le isekhona. Nathi asinamandla. We have to backstep sithi indaba le ngoba seyisekhona bomama nisibizile. Ngiba wabonyana yokucedwa ekhona. Yeah. Thina sesisakulinda. Yes, sesisakulinda imphumela. Yeah. Okay, well, sirelaxile. Sekathi babuza ukuthi basigcina nini. Asasilandelele istory sakhona. The last time masikhona. Babuza ukuthi when was I think now it's 5 months. Mina ngifuna ngiphendule. Bagcine last year. Bagcine last year. So ngitshela ukuthi court sekuyiwe ecourt manje ngokusebenza. Yekele mali yekele. Uzoyichaza ngikachaza. Well, masicede lapho ke. Gogo bathi phela thina nathi silinda ukuthi sibizwe court. Ngithi banibize court nithola incwadi enibiza ko court. Yeah. Uthi no. Ithi ngoba sagcina umama sitshela ukuthi indaba le nabo iveke landela bayokuya ebukhosini. Ngiba ukuthi kambani okuthoma ebukhosini icede ngoba kuthi court ebukhosini izasibiza. Nase liphelile thina sizokukhipha imphumela ukuthi ikhambe kanjani. Yeah. Ngoba thina nathi amandla okweca umthetho weSouth Africa sinawo. Well, silindile toti usibona namhlanje size namhlanje sibuye ebukhosini. Kunencwadi ekuthiwa kubhalelwe umama ukuthi akeze ebukhosini azokuklarifya ukuthi yes isamona. Umama thina silindele ngale ebukhosini sibuza ubukhosi napha ubukhosi nabo ubukhosi njengoba sizile sizokulalela umama akaveli mhlambe inzathu zokuthi angaveli mhlambe ngakuyini. You understand? Mhlambe nangabe kukhona ekuphazamisileko or mhlambe aningambizi sifani sicacisele ilesikhathi ke ubukhosi bathi no ibawa ke case yokuzwa mhlambe sikhamba nobukhosi case yokuzwa isizathu sokuthi ngakuliqiniso uyitholile incwadi namkhana akayitholi. Yilesikhathi kuzokutholakala ubhudi la imama ngekho usathi no man ngoba kuyachaza ukuthi last time masizile ikolobe khona kuyenzeka ukuthi umama angikhona. If then besize ngodlame jama kancane nangabe mhlambe nangabe mhlambe size ngodlame ukhumbula ukuthi first of all thina nangabe sine right yokuthi size la njengoba usifona sijamile sembuza ukuthi umama incwadi bambuza ngaphakathi ngoba into esiyazi nenkulumo esitholileko ngaphakathi kubo mama ukuthi akusiboke abantwana bangapha labo kutheni bangamphendula labo mama bambuzile umbuzo the last time masize la you did the same sicela umama sithole ukuthi mhlambe incwadi ngoba banikeze wavuma ukuthi incwadi itholile ilesikhathi ke ubaba bathi no nami ke ngifonela amaphoyisa ukuthi yeah that is why nibona nje ngoba kubonakala ngathi bathi nami ngibabizile nathi sijame lapha njengoba nisibona sijamile so silinde ukuthi amaphoyisa ke basinikeze ukuthi mhlambe iqiniso ukuthi umama uyitholile incwadi or akayitholi. Ingakho sigcine sihlashana ngamagama. Kuphendula ubukhosi iqala ukuthi bayibhalile bona incwadi na akukhuluma ubukhosi mina bengifuna ukuchaza site lethu lokuthi njengoba namhlanje angitsho bathi ngizwa bathi angitsho ngifuna ukuthi ngicede mara jama yes angitsho jama kancane njengoba nikhuluma ngokuthi niyaharaswa since okufika kwethu kena sibona la sizwe kithi
Angazi nisibone. into eyi-one before Simbonile ngala ngithi bebezile ngale emngcwabeni. Kuthoniwe bebezile ngale emngcwabeni. Emngcwabeni Uphoyisa emngcwabeni mina bengekho, unfortunately bengekho. Uphoyisa ukubuzile ukuthi Umngcwabo wakamama olotsholweko wokuthoma. Ngitsho bathi umama lo olotsholweko. Kancane. Nalindi bayekele wena, bayekele. Umama wokuthoma olotsholweko besiye emngcwabeni wakhe. Uyandastand? Nina nimele ini manje? Nimele ubukhosi, nimele baka mndeni loya, nimele ini wena as a person? Wena as a person, wena, because now wena umele ini? Ngicabanga ukuthi lo mbuzo lo njengoba bengibuzile umbuzo ngesayidini labo. Ngicabanga ukuthi ngingathola umbuzo ngesayidini labo ngibaphendule. Nangabe mhlambe wena ufuna ukungibuza umbuzo wakho, kose udirect ukuthi ngibani because mina ngikwazi. Wokuthoma because I don't even know you. Umele Mina ngikwazi. show, umele show. Angeke ngiphendule. Angeke ngiphendule because angikwazi. Akisho nibhalelene. Ngibuzele yena. Sesilapha ke. Manje Bhutisa nina ni media. Yes. Oh, okay. It's fine. Manje ke ake sizo ukhosi ke. Bebukhosini incwadi bayibhalile. Ngixolisa ukukhuluma sona. Kungasemnandi nathi. Sicela ukuza. Incwadi sibhalile. Njalo sicela ukufika la ngembuzisa. Uthola incwadi othi uyatholile. Uthe athi ngisho umama. Okay. Specific.